you nga patuloy tayo lata nga suportaran. Dahil nga sa ni Apo Diyos, dahil gospel. Agsipot na dahil sa ni Apo Diyos, the gospel ni Jesus Christ. Iso, tidak ka lang kasapulan. Dahil kita tao nga mangisimpa iti biyan, mangisimpa iti amin nga dapat nga maisimpa no maibiyag tayo di biyan ni Jesus Christ kada nga yan absolve tayo. So, thank you. Masakaro na gito nga dagdag nga iti live stream in YouTube ni Pastor Ronnie Jesus the Good Shepherd Church. Thank you. Mapatuloy tayo lata nga suportaran dahil nga program at sipot na dahil nga program kata dakal iti ada nga maitid na nga ada nga mangisimpa iti biya kasi wala kadakijay ministers, lagi jay congregation, lagi jay aming nga support iti na ito dahil listeners. Thank you nga ituloy tayo lata nga agresive ang dengar iti da ito na sa order Apo Diyos kada iti biya tayo nga namati ka ni Apo Diyos. Madaya dayo ni Apo Diyos. Hallelujah. Kat Apo Diyos iti blessing iti biyagyo iti naiti umay katawan 2023 agsibot talo ni Jesus kataday ni biyagyo iso tinagbalin ang life and blessing iso natin strength and health na work within us. At salamat ikadayo na sumubsubaybay na tanga dito'y nga move iti ministry and I believe na nakal na may tulong na ito'y para iti paragrang ayun rating nga year 2023. Blessed, happy New Year to everyone. God bless you all.